Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecmain. Müşriklerinin gaskari bilen tüp idaresi ol Abu Sufyan ibn Harb bilen. İki kanat bilen birisi kavaleriya bilen deb aytdilar. Endi idara ete Halid ibn al-Walid. O vaqtda müşrik bula hem ikinci yak bilen endi idara ete Ikrima ibn Abi Jahl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kileşekte bu üç kişi de inşallah İslam dinini kabul ettiler. Bir yaxşı Müslümanlar bulalar. Lakin bu vakitte Allah endi şuşu suqır bulup deb aytganda gaflet uykusunda bulalarını devam ettiler. Hem peygamberge karşı soğuşkan bulalar. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in planı büyük dürüst bular. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem büyük yaxşı orunlarga ornaştıruu bilen Müslümanlarının şuşu birden buluları bilen indi zor oңuşlarga erişip başlayırlar şu soğuşunu. Bunda indi bir aybirine aytıp getirek gerek. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem indi soğuş başlanır aldından özünün kılıçını çıkara hem ayta kim şu kılıçını de tiyişinçe alır diye. Bilgili indi bütün Müslümanlar andaşa bular. Gali radıyallahu anhu da, Zübeyir ibn al-Gawam radıyallahu anhu hem başkalar da baralar. Lakin indi aralarında Abu Dujan degan kişi bular. Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dürüst etip, yaxşı etip alu tiyişinçe alu nerseni anlatasın ol degəş Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayta qorxmayşa şu düşmanğa qarşı soğuşu deb ayta. Abu Dujan ayta min alamadı deydi. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Dujan'a tapşıra. Hem indi Abu Dujan ol şunday gadati bula aның agar da ol soğuşqa kira ekan hem ölgənçi soğuşurğa әзір ekan ol qızıl tasma beyletirgan bula başına. Ol özünün qızıl tasmasını beylep qoya hem rətlər boyunca şulatıb gurur etib təkəbbürlənib indi ötüb ketə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta Allah Teala deyim mına şuşulay yürünü deyip süymeydi mına şu vakittan başka deyip. Hem indi Zübeyir radıyallahu anhu ayta mindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin apasının Safiye degan apası bula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin etisinin kız tuğanı min şuşunun malayı bulatırıp diye ol diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıçını Abu Dujan'a berdi deyip aytdım diye. Hem anı kuzete başladım soğuş vakitinde neşe gerek mitken. Şınlap da diye ol diye düşman haysiyattan ana kelip yabırladı, ol şularını tarmar etip indi şeşip baradı. Şulayıq tağın bir batır Hamza radıyallahu anhu. Hamza radıyallahu anhu ol bütün şu soğuşunun üzerine ötüp kire hem indi nıqlap soğuşa başlagan bula. Hem aldan Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tuş kurgan bula. Şu Uhud soğuşu aldından. Ol indi aytip ketken bula menim tuşuma kirdi diye. Sıyırlarını şalganları diye. Hem indi bir kılıçның kese тұрған ölüşü ketilip düşkən idi. Soğundan diye min nıqlı bir qatı əybir tuttum diye. Hem indi şu tüşünü ol anlata sıyırların suyuluğu ol diye qay bir sahabelerinin ötürülüğü bular diye. Hem indi kılıçtağı kese тұрған ölüşünün ketilip düşüğü ol benim bir tuğanım diye şahit getirdi. Hem indi nıqlı əybir berilüğü indi şunu qatı köbek әйбер берілген бұла бітін аңа түшінде бұ дей Мәдина дей. Хам мен аны дей қол білен тұттым дей. Яғни Мәдинеге бір ненді де зиян келмей деп Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрген бұла. Шынлап та енді бүтін яқлап шулай деп соғыш күшейіп кете Халид ibn al-Walid әліден әлі мұсылманлардың тылына кірмекші бұла, арт яқлап кірмекші бұла. Ләкин енді о кішілер yol бермейлер. Ғикримада енді hücum etip qarayı. Bir neçikte oңuş kütmey bularını. Керісінше оңыш Müslümanlar yağında bular. Müslümanlar bir artlı bayrakçılarını yok etip baralar. Indi bayrak tuturga kişi kalmay tegilerinin. Hem bir məlini müşrikler artqa burulup şoba başlaylar. Aytırga kerek ne ol aytılmagan edi ol aybirde mesele deb aytdik. Müşrikler yağında eli 15'lep xатын kızlar bular. Xатын kızlar soğuşur üçün kelmeyler. Belki mına şu quturtup deb aytganda vesvese salıp özlerinin soğuşçılarının gül kızdırıp durup bulaların maksatı. Hem indi Abu Dujan'a ayta men de kılıçımını bulgadım de hem bir irga sokmakşıyım ol şinap jiberdi bu de Hind bint Utba bulup çıktı de. Hind bint Utba ol Abu Sufyan'ın xatını bula. Hem indi men de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılıçın de xatın kız qanı bilen pişiratasım kelmedi. Hem indi Allah hamanın elçisi yaxşırak bile dep koydum de. Hem indi hatta indi qaybir sahabeler ayta bir məlini deyib bütünüsü artqa burulup şova başlagaç de xатын kızlar iteklerini ko'tarib şova başladılar de.
Һәм инде безгә аларны әсир итеп алу бернинди кыенлык та тудырмас иде ди. Ләкин без аларны калдырдык ди. Һәм инде менә шушындый зур уңыш килә мөселманнарга. Һәм шушы мизгелдә инде җиңдек дигәндә, шираттагы җиңү мөселманнарга килде дигәндә бер хата эшләнә. Мөселманнар инде мөшрикләрне куып алып киткәч, кайберәүләре сугыш кырыннан ганимәт малы җыя башладылар. Кылычтыр, инде башка коралдыр. Һәм шушы Гайнайн тау башында торган укчылар, аны инде бүгенге көндә Җабал Румат дип әйтәләр, укчылар тауы дип. Шушындагы кешеләр кардәшләренең ганимәт малларын җыюын күрәләр дә инде урыннарыннан китә башлыйлар. Абдулла ибн Җубайр әйтә, китмәгез ди, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям урыннарысын ташламаска кушты бит ди. Ләкин инде 40лап кеше бу фитнәгә бирелеп дип әйтегене китеп баралар. Бу әйберне күреп торган Халид ибн әл-Валид тиз генә үзенең кавалериясын җыяда кычкырып җибәрә һәм арттан кирип калган 10 укчыны тармар итә һәм инде мөшрикләр шушы хәлне күрәләр, инде байракларын тоталар һәм инде мөселманнарны киресенчә инде шулгап ала башлыйлар. Моңа хәтле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям төше шуннап та тормышка ашкан була, ул бит инде әйткән була, минем дә бер якыным үтерелер дип. Эш шулай була. Бер Вахши ибн Харб дигән бер кул була. Аның инде хуҗасы әйткән була, син дә минем туганыма уш итеп, әгәр дә Хамза ибн Абдул Мутталибны үтерәсә икән, мин сине дә иреккә җибәрәчәкмен ди. Һәм Вахши ул Эфиоп була, кара тәнле кеше була, һәм ул әйтә: "Миңа шушындай тәкъдим ясалгач ди, мин сугышка баргач, Хамзаны эзли башладым ди күзем белән ди. Һәм аның шушы сугыш уртасында үзәгендә батырларча сугышуын күрдем ди. Ул бер арыслан кебек иде ди. Аңа килгән кешеләр кирегә тегеп, дөя аның инде чагыштырулар шулай дип әйтелә, шулай итеп тәнен селкегәч, чүпләр очкан кебек, аның Хамза тирәсеннән дошманнар очып ятты ди. Мин ди Хабаши булгач ди, Эфиоп булгач, без ди яхшы итеп сөңгеләрне ыргытабыз ди. Мин Хамзаны карап, җайлы урыннарны карап кына күзәтеп йөрдем дә, һәм бер якынайганда үземнең сөңгемне алдым да селкетеп карадым да Хамзага җибәрдем ди. Хамзаның инде сөңге киндегеннән кирип, ике аяк арасыннан чыкты ди. Ул миңа таба килергә теләде ди, ләкин егылды ди. Шушыннан соң мин аның үлгәнлеген күргәч кенә үземнең сөңгемне тартып алдым да ди, китеп читкә барып утырдым. Чөнки минем максатым сугышу түгел иде ди, максатым минем Хамзаны гына үтерү иде ди. Менә шушы вакыйгалардан соң Халид ибн әл-Валид инде шушы сугышның теге җиңелеп барган җирдән үзенә бик күп файдалар эшли һәм инде мөшрикләр киресенчә инде җыела башлагач, монда тагын бер әйбер була. Шайтан ди, монда мөселманнар мөшрикләр белән нык буталып бетә, кемнең кем икәнлеген рәтләр инде буталып бетә. Шайтан ди кычкырып җибәрә: "Эй ди мөселман ди, эй Аллаһның кулы ди, синең артыңда дошман" дип кычкыра. Һәм инде мөселман бурылып, хәтта инде үзенең туганын, үзенең кардәшен үтергән чоракларда булды ди. Һәм инде менә шушы ниндидер бер мәхшәр башлана, тәртип юкка чыга сафлардагы. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям ул үзенең сахабалары белән калган була. Аның инде 7 Нидан Ансаридан торган һәм инде 2 мухаҗирдан торган кешеләр аны саклап торган булалар. Билгеле бөтен көчне инде мөшрикләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга юнәлдерәләр. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларын үтерелүен күргәч, ул инде аңлый, хәзер кычкырса, беренче мөшрикләр ишетәчәген. Шуңа карамасан, эй Аллаһның куллары дип кычкырып җибәрә. Бу тавыш чынлап та беренче мөшрикләргә барып ирешә һәм алар инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына юнәләләр, шабалар. Һәм инде бу вакытта бик күп мөселманнар үтерелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның да кырында булган бер артлы ансарилар үтерелеп бетә, 7-се дә үтерелә. Аның кырында 2 сахаба Абу Тальха радиллаһу анху һәм инде Саат ибн Аби Ваккас радиллаһу анху мәләр калалар. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны нык җәрәхәтлиләр. Берсе аның иренен җәрәхәтлей. Берсе Абдулла ибн Камига дигән кеше
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün kişine Allah elçisinin başına suğa hem indi anın şuşu başına kiygen kiyimi, baş kiyimi, saklı itiran kiyimi indi anın kırıları, bujraları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nelerine, yanaklarına teşip kırıp giderler. Ol tağın bir kat suğa Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in in başına suğa. Bik uzak sızlıydı. Mına şuraya bik jarahatli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hem indi Müslümanlar arasında, şu tertipler, saflar arasında tertip yokka çıqqan bula, hem indi Müslümanlar qaysı birisi hatta indi qoşa da başlayır.